Overthinking, the art of creating problems that weren't even there. Ang mind bay, grabe kayo ka-powerful. Sa iyang ka-powerful, usahay dili na ito mag-control. It will destroy us. Daghan kayog negative effects ang overthinking bay. Anxiety, depression, binge eating, kanang sige og kaon, mag-self-harm, dili ka sleep, o mahimong alcoholic. First, we have to understand why people overthink. Mag-overthink ang tao because they are afraid of uncertainty. Walay kasiguraduan sa atong life. Ato tagsa-tagsaon bay para ato siyang ma-face o nya dili na ta mag-overthink. Number 1, people are afraid of failure. Mahadlog mapalpak. Kana ganing naa kay ganahan buhaton sa imong kinabuhi. Unya tungod kay mahadlog ka mo fail, dili na hinuon ka mo try. In order to stop overthinking sa failure, you have to change the perception, ang imong pagsabot sa failure. I-think lang bay na ang failure is a wonderful teacher. Ang mutudlo nimo. Aning kinabuhi abay, mas kadaghan ka mo fail kaysa mo succeed. Inana gyud na. Kay maora man jud way na maka-learn ang tao through failures man gyud. For example, si Thomas Edison, ang inventor sa suga sa light bulb, bay napalpak siya 1,000 times sa kalibo. Pero pagka 1,001 nakuha na gyud niya, napahayag niya ang kalibutan bay. Don't be afraid of failure. Don't overthink failure. Instead, be happy na ma-fail ka because every time you fail, you are one step closer to your goal. Number 2, mahadlok ta sa mga dagko kaayong problema. Pangutan-unti ka, naa kay mabuhat or wala? Ang tubag, naa. O naa man di ay, buhata. Ayaw na siya i-overthink. Studies shows by that the more you overthink, the more ka magtanga, butikig ka ba? Dili ka mo productive. So instead of overthinking, just do it. There's a difference between overthinking and simply thinking, planning. Now, pangutan-unti ka again. Same problema. Na kay mabuhat or wala. Pag imong tubag kay wala, wala man day kay mabuhat. Ayaw siya problema ha. If there's nothing you can do, move on. Get over it bay. Kay the more you think ka, magsakit ra ka, it won't do any good to you. Ayaw problemaha ang mga butang na wala na isulbad. Do something else productive para sa imuha. More often than not, naa mag-isulbad. Pero pag inaana na case, let go na lang. Number 3, fear of rejection. Insecure ta sa atong relationship. Usahay bay, makasala sa atong pares. Dili gyud na siya malikayan. Ang buhata bay, face it head on. I-fix ang problema. Ang mahitabo manggod sa atoa, kung makasala atong pares, magsige na lang yung tag-overthink sa past. Ang mahitabo manggod ana bay, magbalik-balik ang sakit na nahitabo sa una. Dili jud na siya ma-resolve na problem. Sa sige ni mag-overthink sa past, mahadlok na ka sa future. Magsige na hag-think, basin iya na sang buhaton. Bay, it's not good for you both. If you think too much of the past, if you think too much of the future, you will miss the present. Ang unsay atubangan nimo, dili na ka ma-happy bay. Stop overthinking. Live in the present. Sa giingon pa ni Master Ugway sa Kung Fu Panda, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it's called present. Live in the present bay. Ayaw paglinger sa past. Ayaw ka paranoid sa future. Daghan pa kay reasons bay nga mag-overthink ang tao. Dili na nako ma-mention tanan. Tagaan ti ka og tips para dili nakasigig hunahuna ani mga problema na wala ra diha na ara sa imong utok. First, you have to know and accept unsa na imong gi-overthink. Pagkabalo na ka unsa na mga butanga na maka-overthink nimo, every time na mo trigger siya, i-divert ang imong attention sa something productive. Like for me, kusog jugay ko mo overthink. Actually, this is what I do for a living, magsigig overthink. Every time na mo trigger siya, actually kadlawon makamata ko, diha ako musuwat sa akong mga vlogs. Same thing sa imo habay. Pag mo trigger ga imuhang overthinking, pwede ka mag-paint, mag-read og book, mag-exercise ba, para mahimong productive ang imong overthinking, i-divert siya something good ba. Second is happy thoughts. Kung ganina, mudugit og something, kani siya ang ato orang utok atong i-divert. For example, usahay stress kay ka sa trabaho, daghan kay problema, imo ra nang hunahon imo uyab. O di ba ni samot, na okay na ka, nag-daydream na ka, wala na ka nang overthink. Happy thoughts. Number 3, meditate.
Kani siyang meditation bay, for sure nakadungog na kaani. Wala lang kakasabot nga nung mag-meditate ang tao, ginhaw-ginhawa lang ba na siya or relax-relax lang. Today, sutian tika unsay purpose sa meditation. When we meditate, naata sa relaxed state bay. Close imong eyes, deep breathing. Every time na mag-meditation ka bay, wala ka sa relaxed state, muagi na imong mga thoughts, kadong sige mo overthink, unya, mugawas na po na siya. Unlike sa normal thinking bay, ma-stress dayon ka, magsige day kag overthink. Naa na day mga negative vibes. Ang mahitabo pag mag-meditation ka, muagi na siya. You are simply observing. Nag-relax na ka ba? Ang mahitabo magud-ana, ma-train na ang imong body o ang imong mind to not be stressed anang mga thoughts na muagi. Dili na nimo paliton tanang gubot sa imong utok ba? Pag ma-master na nimo ang meditation, you will have a peace of mind. Thank you so much everyone. Hopefully naamoy na learn today. My name is Dong Pons. Please don't forget to subscribe on my channel, Choy Tabay.